دوستان عزیز، حالا ما قرار داریم در مغازه مالهای تکنیکی بهترین. اینجا بهترین تجهیزات تکنیکی از قبیل ماشین‌های جامه‌شویی، یخدان‌ها، تلویزورها، تلفن‌های موبیلی، کاندیسیونرها، چنگ‌کشک‌ها و بسیار دیگر مالهای تکنیکی با نرخ‌های دسترس و صفت بلند برای شما پیشنهاد می‌گردند. برای باز هم دسترسی به مشتریان خود، مغازه مالهای تکنیکی بهترین همه تجهیزات‌ها را به طور نقدی، غیر نقدی و نسیه پیشنهاد نموده، همزمان تخفیف‌ها و اقدام‌های گوناگون را در این دو ایام‌ها برگزار می‌نماید. مرحمت دوستان عزیز، شما می توانید به مغازه ما آمده خریداری نمایید با نرخ‌های نسبتاً از بازار ارزان. باوری ندارید؟ پس آمده با چشمان خود بینید. مرحمت دوستان عزیز، ما انتظار هر یکی شمایان هستیم. بیننده های عزیز و گرامی، سلام عرض میکنیم. برنامه کریمینالی اخبار وزارت کارهای داخلی است که از جانب گروه ایجادی مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی آماده شده طرف تلویزیون تاجیکستان منظور شما میگردد. در استودیو با شما ما رخسار تولدزاده. متوجه باشید به سرخط برنامه. مناقشه در کوچه شیرالی زاده پایتخت با مرگ یک نفر انجامید. لفظ قبیح جوانان جیب سوار آنها را پس پنجره برد. گمانبران از عاقلخانه بیبی خود چاروای کلان شاخدار را تصرف کردند. دو گاو را گاوی بیبیام رو و گاوی همسایه را تصرف کرده و مبلغ 18,000 سومانی فروخته در مرکزهای دلخوشی مصرف کردیم. اوباشی، پخش حریف با واسطه اتومبیل. این و دیگر خبر و گزارشات در نشر نوبتی برنامه اخبار وزارت کارهای داخلی. جنایت آدمکشی که سنه 15 مای سال 2021 در کوچه شیرالی زاده پایتخت در نزد مرکز سودای سفریان صادر گردید، سری وقت از جانب کارمندان میلیسیا آشکار کرده شد. همچون گمانبر در صادر کردن جنایت مذکور مرد 41 ساله ساکن شهر دوشنبه که پیش 4 مرتبه صلح شده است دستگیر گردید. گزارش همکارانمان در این خصوص. سنه 15 مای سال جاری تقریبا ساعت 5 بیگاه با ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه اوید با دریافت جسد مرد تقریبا 40-45 ساله در کوچه شیرالی زاده پایتخت واقع در نزد بازار سفریان خبری فوری رسید. کارمندان میلیسیا در حال به جای حادثه حاضر گردیده بهره معین و دستگیر نمودن نفر جنایتکار یک قطار چورابین اپراتیو جستجویی را راه اندازی نموده معین نمودند که نام بردن نه به مرگ معمولی بلکه در زمینه مناقشه و لطوکوب به هلاکت رسانیده شده است. در نتیجه معین کرده شد که جنایت مذکور را شهروند قربانوف نظام رحمانویچ سال تولدش 1980 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه باباجان غفوروف که قبلا 3 مرتبه صلح شده است صادر نموده است. چنانچه ضمن پیشبرد کارهای تفتیشاتی معین گردید نامبرده با مرحوم جوبیروف سمیر اسماتوویچ سال تولدش 1974 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه فردوسی دودو گرفت و مناسبت‌های مالیوی داشته در زمینه نوفهمی و خصومت و بدبینی سنه 15 مای بینشان مناقشه سر زد با هم دیگر دست به گرویبان شدند. در نتیجه گمانبر قربانوف نظام او را مورد لطوکوب قرار داده جوبیروف سمیر را به هلاکت رسانیده است. واقعا یک لحظه اینا خشم و غضب و بدبینی و خصومت به جنایت‌های وزنین انجام می‌یافته در بعضن حالت باعث از حیات محروم ساختن انسان می‌گردد که یک خانواده را ماتم زده و نفر دیگری را پشت پنجره محبس می‌برد. وابسته به حالت مذکور عین زمان طبق طلبات ماده 110 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی با عاقبت مرگ پرونده جنایتی آغاز گردیده مورد تفتیش پیشکی قرار دارد. جنایت اوباشی که در کوچه جلالدین رومی شهر خوجان صادر شد توسط کامراهای مشاهده‌ای ثبت گردیده و در حال اشتراکچیان این مناقشه آشکار و بازداشت گردیدند.
ҳамкоронамон оиди ин ҷинояти авбошӣ гузориш омода намуданд. тавре аз наворҳои камераи мушоҳидавӣ дида мешавад дар ҷои ҷамъиятӣ кӯчаи ҷалолиддини румии шаҳри хуҷанд муҳорибаи танбатан истифодаи предмети оҳанӣ ва воситаи нақлиёт ба ҳайси олоти ҷароҳатрасонанда аз ҷои доштани ҷинояти авбошӣ дарак медиҳад. ҳодисаи мазкур санаи 5 апрел тахминан соати 16:10 ба вуқӯъ пайваста худи ҳамон рӯз аз ҷониби мақомоти милитсия ба қайд ва иштирокчиёни ҳодиса муайяну дастгир шуданд. муноқиша байни шаҳрвандон Мирбобоев Баҳром Зикруллоевич соли таваллудаш 1984 ва Ҳасанов Далер Набиҷонович соли таваллудаш 1996 дар натиҷаи мавҷудияти баҳсу номуросоӣ ба вуқӯъ пайваста онҳо аз ҳиссиёти авбошӣ якдигарро латукуб ва тартиботи ҷамъиятиро вайрон мекунанд. бо мусоидати сокинони маҳалла ва роҳгузарон кирдори авбошона хотима ёбад ҳам бадтар шаҳрванд Назир Ҳасанов аз муноқиша огоҳӣ ёфта ба ҷои ҳодиса назди ҷияни худ Далер Ҳасанов меояд ва онҳо барои гуфтугузор ба назди хонаи Мирбобоев мераванд ки муноқиша шадидтар гашта Баҳром Мирбобоев сабукрави тамғаи Мерседес Бензро ба ҳаракат дароварда бо истифода аз он Назир Ҳасановро пахш карда ҷароҳати ҷисмонӣ мерасонад ки бо бардошти зарари миёна ба саломатӣ дар беморхона бистарӣ мешавад. иштирокчиёни ҳодиса Баҳром Мирбобоев ва Далер Ҳасанов дар содир намудани ҷинояти авбошӣ гумонбар буда тибқи талаботи моддаи 237 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва дар асоси он чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ду далели дуздии чорвоҳои мардумро ошкор ва гумонбарони ин ҷиноятро дастгир намуданд. 3 нафар гумонбар ки 2 нафари онҳо пешсудшуда мебошанд дар ду ҳолат 13 сар чорвои сокинони ноҳияи мазкурро дуздӣ кардаву ба ҷабрдидагон зарари моддӣ расониданд. Акбар Шарифи оиди ин ҷиноят гузориш медиҳад. фаъолияти бо барори оперативӣ ҷустуҷӯӣ шӯъбачаи милитсия дар ҷамоати деҳоти Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро дар кушодани ҷиноятҳои дуздии чорво дар минтақаи маъмурӣ муваффақ гардонида ба ҳаракатҳои ба ҷомеа хавфноки гурӯҳи муташаккили аз 3 нафар афроди пешсудшуда созмон ёфта шаҳрвандон Муллобоев Хуршед Маҳмудҷонович соли таваллудаш 1999, Ҷамолов Парвиз Фарҳодович соли таваллудаш 2000 ва Ҷураев Файзулло Урунбоевич соли таваллудаш 1974 истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нуқта гузошт. خطی فیضلا آخر روزانه سکتری که رفتیم دیدیم شبش فردا شنده اومدیم خورشید تلفن کنیم آمد ماشین که رفتیم گران بار کردیم شبانه ساعت 9 چند سر گوسفند؟ 7 سر چیکار کردید با؟ خانه خورشید آمده رفتیم баъди тасарруфи 7 сармоли майдаи шохдор аз ҳудуди ҷамоати ғозиён ва муроҷиати ҷабрида ба мақомот ки санаи 3 май ба вуқӯъ пайваст милитсия дар пайи муайян ва дастгир намудани дуздон шуда комёб гардид. иттифоқи 3 нафараи дар ҷиноят гумонбарро мақсади ягона ба даст овардани маблағи муфт муттаҳид кардааст. онҳо барои пайдо кардани макони қуллаи дуздибоб рӯзона гирду атрофро сайри иктишофӣ намуда ҳадафи интихобшударо шабона бо истифода аз сабукрав ба яғмо мебурданд. همونجوری رفتم یک آقل بود از بیننده همونو رفتم پگاش به ماشین کشتیم و رفتیم همونو بارکده گرم رفتیم ҳар се гумонбаршуда Муллобоев, Ҷураев ва Ҷамолов дар дуздӣ манфиатдор буда иҷрои уҳдадориҳои ба зимма гирифта онҳоро ба ҳадаф мерасонид. чунончи санаи 3 май тахминан соати 21:30 аз оғилхонаи Наимҷон Сангинов сокини ҷамоати деҳоти Ғозиён 7 сар моли майдаи шохдорро тасарруф намуда 6000 сомонӣ зарар мерасонанд ки баъдан бо мусоидати милитсия зарар барқарор гардид. تا افطار کنم و برام سانه مالای درارم خانه مادر رفتم دو در اسونتر آن سویتر بیان که ساعت 10 شد آواز گاو برآمد با عسکر بیان گوسفند نیست گرفته رفتیان. дар идомаи коркардҳои оперативию тафтишотӣ ва криминалистӣ собит шуд ки дастгиршудаҳо Парвиз Ҷамолов ва Хуршед Муллобоев моҳи апрел 6 сар моли майдаи шохдори ба сокини шаҳри Хуҷанд тааллуқ доштаро низ бо арзиши 5000 сомонӣ дар ҳудуди ҷамоати Ғозиён тасарруф карданд. маҳз беҷазо мондан ва манфиати муфт ба даст овардан гумонбаршудаҳоро ба иқдомҳои тозаи ҷиноятӣ роҳнамоӣ карда ба ҷамъияти онҳо Файзулло Ҷураев мепайвандад. бо дастгир шудани иттифоқи сегонаи ҷиноятӣ ки ба тасарруфи чорвои сокинони ҷамоати деҳоти Ғозиён машғул буданд хавфи расондани зарари молумулкӣ бартараф ҷиноятпешаҳо аз ҷомеа дур карда шуданд.
дар ноҳияи ҷалолиддини балхи вилояти хатлон низ ду далели дуздии чорво аз ҷониби ду нафар ҷиноятпеша ба қайд гирифта шуд. гумонбаршудагон бо содир намудани ду ҳолати ҷинояти дуздӣ ба соҳибони чорво наздики 20 000 сомонӣ зарари иқтисодӣ расониданд. офоқи қодириён дар ин бора гузориш омода кардааст. вақтҳои охир ба назар мерасад ки дуздӣ ба як ҷинояти роҳиш табдил ёфтааст ва бештарин ҷиноят аз ҷониби ҷавонон содир карда мешавад. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ду нафар гумонбарон сокинони ноҳияи мазкурро ки ба дуздии чорвоҳои мардум даст задаву аз ҳисоби дигарон рӯзгори худро сомон медоданд дастгир намуданд. инҳо барфак фараҳимҷон соли таваллудаш 1994 ва куралов насрулло соли таваллудаш 2000 мебошанд. ин ду нафар бо маслиҳати пешакӣ аз фурсати муносиб барои худ истифода намуда шабона бо роҳи пинҳонӣ вориди манзилҳои истиқоматии сокинони ноҳияи ҷалолиддини балхӣ мегарданд ва аз дохили оғилхонаҳо чорваҳои калони шохдорро тасарруф менамоянд. маблағҳои борои дуздӣ ба даст овардаашонро дар эҳтиёҷоти шахсии худ сарф намуда боз дар пайи нақшаҳои нави ҷинояткорона мегарданд. маблағи зарари расонидаашон ба сокинони ноҳия 18 000 сомониро ташкил медиҳад. дар рафти бурдани корҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар асоси аризаҳои пайдарпайи сокинони ноҳия оиди дуздии моликияташон ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи балхӣ кормандони милитсияи ин ду нафари ҷиноятпешаро сари вақт дастгир намуданд. бо ҳамроҳи Куралов Нусратло ду говро гови бибиёмро ва гови ҳамсояро тасарруф карда ба маблағи 18 000 сомонӣ фурӯхта дар марказҳои дилхушӣ масраф кардем. нисбати гумонбарон дар шӯъбачаи тафтишотии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи ҷалолиддини балхӣ парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон оғоз гардида тафтишот идома дорад. кормандони милитсияи пойтахт пас аз муроҷиати ҷавондухтар оиди дағалгуфторӣ ва таҳқиру дашном шуниданаш аз ҷониби як нафар ронандаи автомашинаи тамғаи лексус дар муддати кӯтоҳ ронанда ва ҳамаслаки ӯро боздошт намуданд. сироҷдини шакурӣ гузориш омода кардааст. раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе тамоми арзу муроҷиатҳои шаҳрвандонро ба таври фаврӣ мавриди санҷишу баррасӣ қарор дода нисбати нафарони қонуншикан чораҳои дахлдори қонунӣ меандешад. ин аст ки ҳамарӯза шаҳрвандони зиёде бо мушоҳидаи қонуншиканӣ ва қоидавайронкунии дағали ҳаракат дар роҳ онро наворбардорӣ ва расм гирифта ба суроғҳои электронии милитсияи пойтахт ирсол мекунанд. аз ҷумла як нафар ҷавондухтари сокини шаҳри душанбе дар он хусус муроҷиат намуд ки нисбати ду нафар ҷавонони ҷипсавор чораҳои дахлдори қонунӣ андешида шавад, зеро ҷавонписарон муроҷиаткунанда ва 3 нафар ҷавондухтарон ҳамроҳонашро ҳангоми гаштугузор дар кӯчаҳои марказии пойтахт даштномаҳои қабеҳ намуда шаъну шарафашонро пас заданд. дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр гардида мавриди вокуниши шадиди корбарон қарор гирифтааст. дар натиҷаи санҷиш ҷавонони ҷипсавори дар навор инъикос гардида баъди ҳамагӣ 1 соати нашри навор муайяну дастгир ва ба мақомоти милитсияи пойтахт дастрас карда шуданд. инҳо шаҳрвандон муҳаммадҷонов валиҷон соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандаи шаҳри ваҳдат деҳаи баҳор ронандаи автомашини тамғаи лексус рақами қайди давлатиаш 1010 ва бегов ҷаҳонгир сани таваллудаш 1993 истиқоматкунандаи шаҳри ваҳдат деҳаи маданият мебошанд. зимни пурсиш номбурдагон ба гуноҳи содир намудаашон иқрор шуда иброз доштанд ки санаи 15 майи соли ҷорӣ ҳангоми дар хиёбони рӯдакӣ назди театри опера ва балет тавассути автомашинаи зикргарида ҳаракат доштанд ба ҷавондухтарон гапартоӣ ва бадрафторӣ намуда онҳоро мавриди озори лафзӣ қарор доданд ки аз ин кирдорашон воқеан пушаймонанд. бо назардошти ҳолатҳои мазкур нисбати ҳарду муҳаммадҷонов валиҷон ва бегов ҷаҳонгир طبق طلبات ماده 460 میده‌باشی کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شده سود نسبت هر کدام جزا در نمود حبس ماموری به مهلت 5 شبانه روزی تعیین نمود. یک نفر ساکن دیگری پایتخت با رسال نوار از ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه درخواست نمود که نسبت راننده автомашини тамғаи مرسدس بنز رقم قید دولتیش 0063 چاره‌های داخلدار قانونی اندیشیده شود، زیرا نمورده طلبات قاعده حرکت در راه را دغلانه
корона вайрон намуда автомошинаи худро бо суръати баланду садои гӯшхарош идора ва зимни ҳаракат ба талаботи чароғаки роҳнамо итоат накарда бо ин кирдораш тартиботи ҷамъиятиро вайрон ва ба ҳаёту саломатии дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ҳолати хавфнокро ба вуҷуд овардааст. дар натиҷаи санҷиш муайян карда шуд ки ронандаи автомошини зикр гардида шаҳрванд холов улуғбек соли таваллудаш 1997 истиқоматкунандаи шаҳри душанбе кӯчаи неъмат қарабоев мебошад. зимни пурсиш номбурда тасдиқ намуд ки дар ҳақиқат зимни ҳаракат дар кӯчаи неъмат қарабоев назди бозори султони кабир автомошинаи худро бо суръати баланду садои гӯшхарош яку як бора аз ҷои ист ба ҳаракат дароварда хилофи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ҳамзамон ба талаботи чароғаки раҳнамо итоат накардааст. бо назардошти ҳолати мазкур нисбати холов улуғбек барои вайрон намудани тартиботи ҷамъиятӣ ва халалдор сохтани оромии шаҳрвандон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда бо ҳукми суди ноҳияи фирдавсӣ ҷазо дар намуди ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 5 шабона рӯз таъин карда шуд. кормандони милитсия дар баробари таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ ҳамзамон дар бартараф кардани офатҳои табиӣ саҳми назаррас доранд. гузориши ҳамкоронамон оиди бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ дар шаҳри Кулоб. дар баробари дигар сохторҳои марбута ҳамарӯза аз ҷониби кормандони вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи баланд ҷараён дорад. маврид ва зикр аст ки дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон, вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон, генерал-полковники милитсия раҳимзода рамазон ҳамроҳ доир ба корҳои рафсозии мавзеъҳои офатзада ҳамарӯза ба тамоми ҷузу томҳо ва ҳайати шахсии вазорати корҳои дохилӣ воҳиди низомӣ гузаронида ҷиҳати ҳифзи амнияти зарардидагон ва тозаю барқарор намудани хисороти ба миён гузошта дастуру супоришҳо дода қайд медоранд ки ҳарчи зудтар бояд оқибати ҳолати фавқулодаро бартараф намоем ва оилаҳои зарардидаро ба зиндагии осоишта таъмин намоем. намояндагони вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон, қисму воҳидҳои низомии мақомоти милитсия ва ҳайати шахсӣ тамоми саю талоши хешро ба осебдидагон расонида ҳамарӯза дар маконҳои аз офати табиӣ зарардидаи шаҳри Кулоб навбатдории фаврии шабонарӯзӣ ташкил гардида қувваю нерӯи худ ва ёрии амалиашонро ба сокинон расонида истоданд. корҳои безараргардонӣ бо истифодаи маҳлулҳои хлорӣ дар ин мавзеъҳо низ аз ҷониби кормандони мақомоти милитсия идома доранд. вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон чун ниҳоди пурқудрати давлатӣ баҳри иҷрои дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати кӯмаку дастгирии оилаҳои осебдидаи шаҳру ноҳияҳои кишвар алалхусус шаҳри Кулоб чораҳои лозимию таъхирнопазирро татбиқ намуда аллакай ба оғози сохтмони хонаҳои шаҳрвандон шурӯъ намудааст. طرح بینای خانه‌های استقامتی در موافقه با کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و ستاد جمهوریوی عاید به برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت طبیعی در شهر کلاب لایحه بندی شده برای به طلبات معماری و شهرسازی مطابق کنانیدن آن کارها جریان دارند. من شهروند شهر کلاب خانه 164 عزیزم مالکمو روز 11 می آفت طبیعی به رخ داده بود. ما مینداری خدا به جناب عالی میرسونیم. ما به مهربانی جناب عالی مینداریم. ما را تنها نگذار. ما را به خوراک و همه چیز ما را تامین کردن. همه ما را یاری رسوندن. ما را تنها نگذاشتن. رحمت به جناب عالی. خداوند امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان 100 ساله شری یا امن 1000 سال پرزیدنت باشی، در بالای سر ما سیابان باشی، ما را نگهبان باشی. خدا خوری نمیره دست کم ایشان نتا 1000 سالت کنه به همه مراد مقصد خداوند برساند. با توجه شهروندان رسانیده می شود که سنه 18 دکبر سال 2019 تحت رقم 1652 قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو وابسته به قانون‌گردانی مقام حقوقی شهروندان خارجی و شخصان به شهروندی دولت‌های سابق اتحاد جمهوری‌های شوروی سوسیالیستی که به طور غیرقانونی در حدود جمهوری تاجیکستان قرار دارند مقرر می‌نماید. این سابق شهروندان جمهوری تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، بلاروسیا، اوکراین، گرجستان، آذربایجان، مالداویا، ارمنستان، لاتویا، لیتوا، استونیا و فدراسیای روسیه میباشد. حجت‌ها از شخصانی که تا سنه 31 دکبر سال 2016 به جمهوری تاجیکستان وارد گشتند
ва таҳти амали қонун фаро мегиранд, қабул карда мешаванд. муайянсозӣ ва қабули аризаҳо оиди ба қайдгирии вазъи ҳуқуқи шахсоне ки таҳти амали қонун фаро мегиранд то 25 декабри соли 2022 гузаронида мешавад. аз шаҳрвандони хориҷӣ хоҳиш карда мешавад ки агар шумо беҳуҷҷат бошед ё ҳуҷҷатҳои аз собиқ давлатҳои иттиҳоди ҷумҳуриҳои шӯравии социалистӣ гирифта муҳлати эътибори он аз эътибор соқит гардида бошад ва ё шахсоне ки то айни ҳол ягон маротиба ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистонро нагирифтанд, ба бахшҳои шиносномавию ба қайдгирии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз рӯи ҷойи зист муроҷиат намоед. кормандони он ба шумо ёрии амалии худро мерасонанд. من خودم شهروندی تاجیکستان هستم، جباروف بهرام عطایویچ. عائله‌ام که شهروندی ازبکستان بود، 17 سال حجت نداشت، بی حجت در اینجا زندگی میکرد. صاحب 3 فرزند هستیم. ما با دستگیری پیشوای ملت بسیار دستگیری کردن و صاحب حجت شدیم و منت داریم و خصوصا از کارمندان وزارت داخلی که برای تامین کردن حجت به ما کمک رساندن نهایت نداری خودم را به ازاد رحمت برای دستگیری شد. من اینا حجت دار شدم. آمدگی من 25 سال شده، همین قصال من حجت نداشتم. رحمت به حکومت تاجیکستان وزارت کارهای داخلی همین قصال من حجت نداشتم. آمدگی من 25 سال شده. من حجتدار شدم. танҳо эҳтироми қонун ва низому тартибот метавонад кафили осоиштагии рӯзгори ҳар кадоми шумо бошад. хайр, шоду пирӯз бошед.